Kita chillin'. You're listening to Chill Chill Party Podcast with your host Eddie Hassan. Hakim Nasir. Fit Rubai. That's for Azmi. Selamat datang dan selamat kembali di episod seterusnya dengan Chill Chill Party. Itu lain. Doors are closing. Baik. Hype gila apa. Macam dah aku dah kena tiada. Hyperdesk. Gila babi lah. Panjang naik. Okay, selamat datang dan selamat kembali di episod dalam member sampai lagi ni. Aku dah. Oh, Wak dah lebih. Orang makin tu menjadi. Ini baru tua-tua keladi. Selamat datang dan selamat kembali di episod seterusnya dengan Cicil Padi. Welcome back. Okay, kali ini kita nak merungkaikan satu topik atau discussion yang aku rasa a bit different from the rest. Lain apa yang lain? Lain pasal aku rasa tak banyak podcast juga nak buka topik-topik yang macam kita buat kali ini. Alright, kali ini kita nak keluarkan topik tentang kehidupan dan juga a bit of sejarah. Jadi sebelum aku masuk, aku nak tanya korang, how's life has been for everybody? For this year. Pasal we are reaching end of the year and plus kalau kau nak tahu pun apa yang kita lalui tempoh tahun ini agak amat berbeza daripada tahun sebelum. Laju. Yes, tahun ni a bit fast. Yeah, Kan? fast. Very fast. Suddenly dah 2026 kan. Tiba-tiba Tiba-tiba je. Baik. Teruskan. Baru betul orang kata all of a sudden. Tapi satu je aku nak tanya. Satu je, eh? Masa yang terlalu cepat kita jalan. Tapi masa dah time. Aku dah sampai dah teratur aku punya ni. Masa yang terlalu cepat. Aha. Ekonomi yang semakin pantas. Harga barang makin naik. Jadi siapa yang sebenarnya menentukan harga-harga barang ni? Inflasi. Macam mana inflasi ni akan terjadi? Inflasi dengan inflation sama tak? Sama lah. Dia around Sebab there, Melayu. around there. Inflation. Influenza. Musim lah sekarang. Influenza. Mematikan sel-sel otak. Inflasi sifar wawasan kita. Harga berpatutan menawan ibu. Amboi. Sambung. Itu apa Zul? Itu Malaysia. Kau masih lah. Nampak sangat kau tua. Okey, jadi apa yang kita nak teruskan dengan topik kita kali ini? Teruskan. Apa Siapa yang sebenarnya menentukan harga-harga barang di pasaran ekonomi? Dan juga macam mana benda ni telah ditubuhkan oleh organisasi organisation Organ donation. Kalau susah cakap bahasa Melayu, boleh cakap dalam bahasa Inggeris. tahu. Cuma kadang-kadang kita Organ donation. otak dah terlalu laju, lengan lidah dia dah tak synchronize. Dia tertinggal. Dah rawak saya ni kena pakai kasut New Balance saya kerja. Ni kau apa? Kau ada lidah tersiu Okay, jadi once again apa yang aku nak cakap dengan para pendengar Cicil Padi dan Muchachos, kenapa makin lama kita rasa masa makin cepat, makin cepat. Macam Aku jangan spot dah Le. Aku punya masa dan harga barang tu macam terlalu cepat dia naik. To the extent yang aku rasa teknologi pun makin cepat. What is the because? Kerana apa? Siapa tu? Kadang kata kalau mostly inflation is because of apa tau. Diorang kata more to apa supply and demand. But I find it pada personally I find it rubbish lah. Because why kata kalau supply and demand driving the cost of things go up. You can always produce more. Yeah. Except for certain things lah. Macam rice production of course you follow the season. Macam apa you cannot have 3 or 4 yields a year where maximum letak lah 1 or 2 years a year. Of course that one is apa tak boleh control lah. Correct. Tapi kalau macam certain thing yang macam tak ada kena-mengena dengan this type of output, why must the price go up? Of course most of the price is drive by apa? Oil prices. Pasal bagi aku dalam global, bila kau cakap pasal global economy gini, dia mungkin mesti ada satu organisation yang mengontrol Mengontrol dia dah main kontol lah. Problem sama main kontol. Hari tu dah dibilang tahu. Tahu dapat Pecah sah. Ini kalau cikgu aku dengar, cikgu aku menyesal saja aku. Jadi apa yang aku nak cakap dengan para pendengar Cicil Padi dan juga para pendengar baru, para pendengar baru Muchachos kita jangan terpedayoi.
masa dengan harga dah jadi laju. Dan pendapatan kita pun tak selaju macam gitu. Tetapi ada satu yang aku nak keluarkan tentang ni is that siapa yang menentukan harga di pasaran? Dan juga siapakah yang memberi opportunity kepada negeri-negeri atau negara-negara di luar situ? Mungkin kita dapat decipher ataupun kita let's do some discussion. Pak decipher boleh pula sebut. Kau sebut aku lagi. Tak, jadi kita go back to the show. Siapakah yang menentukan? Apa pendapat kau, Fit, dalam hal-hal ilwal seperti ini? Okay lah. Kalau if you say about global prices thing, there's no, tak ada yang fix yang mengatakan okay aku control ni lah. Tapi kalau if you say about mostly macam kalau financial institution kat luar, of course lah World Bank dan IMF lah. Mostly is IMF lah. Jadi untuk para pendengar Cici Padi, kalau korang tak tahu IMF tu siapa, itu bukan cerita Tom Cruise ni dia punya IMF. Impossible mission. Yes. Balik Syah. Itu gila bab. Nak tangkap. Gila pig. Gila barbarian. Jadi IMF tu dia adalah satu institution ataupun kita panggil International Monetary Fund. It's an organisation that give loans to negeri-negeri dan negara-negara. Along. Dia macam along belisin lah gitu. Cuma the only thing is that they are not dealing with people directly personally. They're dealing with Countries. a nation. Nation. Most of the sovereign countries lah. Jadi mungkin part ini kita boleh teruskan dengan IMF. Silakan. Okay, IMF is like you say is an international monetary fund. It was founded in 1944 after lepas World War yes. World War II. World War II because you know war cost money. Betul. Banyak country so called bila unit bila ada perang, so you need to rebuild. Mana dapat duit ni? So that's why IMF started. It was started by started with 29 major countries lah. Of course you know lah macam those big economy at that moment of time. US, America, US, Poland, Europe, UK. Germany, UK, all this thing. So as time goes by, your countries become independent. So you can apply to join. Now we have 196 sovereign countries, but 191 is a member of IMF. So what they do is how you can member, of course you give contribution lah. So I think I believe, I'm not really sure, I may be wrong. Correct me if I'm wrong. So dorang it depending on your so-called you punya income of as a GDP country, of the country lah. So you give a contribution based on your GDP how many percentage something like that. So that money IMF ni collect ni money bukan apa. So macam misal kata apa diorang collect, dia macam apa tau, main snowman. Snowman lah. Atau union. Snowman kan senang. Siapa susah, okay boleh request for help lah to build country. Namely macam if you see commonly bila time the last financial crisis, banyak country yang apa minta tolong apa, macam the major of course insolvency major is 1997, 1998. Yes. The great economic collapse that started in Indonesia. Yeah, so time tu okay Fit, kau nak teruskan lagi? Ya, okay, jadi apa yang aku boleh ingat tentang time tu aku tengah umur belasan tahun, and during that 1998 punya incident, aku masih ingat time tu a lot of family members in Singapore were affected, especially those people who are into trading, business, banyak jatuh, ada yang sampai become bankruptcy, ada yang rumah kena jual, bank ambil, all this kind of thing. It affect personally aku pernah nampak adalah kenalan keluarga ahli terdekat yang have to go through all this due to the economic crisis. Now what happened because of that incident, Indonesia was the one who suffered the most. Indonesia aku masih ingat time tu was President Suharto. Suharto. Yes, actually to be honest with you luckily Malaysia wasn't affected with it. Because that point of time Mahathir was smart enough to have diorang punya reserve fund. Now what does this reserve fund have to do with the nation itself? Now every country must have a emergency fund. Now that emergency fund Mahathir keep pasal dia dah nampak, dia dah study that this IMF dia ada hidden agenda behind it. That's why yang kau cakap tadi kat in the group, kau cakap kan the word IMF supposed to be in International Monetary Fund kan. Yes. Dan kalau tak filter apa tu, Filtering system. Actually ada some say that the filtering tu ada macam so called conspiracy, is it? Yes. Conspiracy. No wonder. Ada macam I thought typo. kirakan apa tau, if you take the loan
this IMF will have somehow a say in your how you control. Because why? Of course, kau dah pinjam duit, kau nak kena bayar balik apa. Betul. So dia orang akan come up with macam so called High interest. bukan high interest, how to you make the payment macam gini. So negeri yang pinjam tu akan kata aku ada this so called this proposal gini. Dia tengok macam merasa macam tak boleh lah, kurang lah, kau kena why not you do this. So the country have to follow. But yang suffer tu siapa? Rakyat lah. To support his statement apa yang aku dapat buat aku punya finding kat sini, IMF banyak kena kritik. Banyak they face a lot of criticism. So one of the criticism that many argue that IMF often loan come with a strict condition, such as austerity measure, higher taxes or subsidy cut. Now kenapa Libya Gaddafi was overthrown? Ini topik berat tau kita nak bawa. Pasal it connects a lot of nation and countries, other parts of the world. Kenapa Gaddafi? Kenapa? Pasal dia ada minyak. Yes, dia nak keluarkan their own dinar. And he proclaimed that he want to trade his oil with dirham and dinar. Gold and silver. With gold and okay. Kerana itu yang dia kena overthrow by the Yankee jihadis. Now who are these Yankee jihadis? Orang Arab yang dibesarkan di Amerika, CIA recruit. And of course CIA send them back to Libya to maybe start business ke sekolah ke apa-apalah, step jadi FIT ke, step jadi apa, nomad, digital nomad ni semua. Bullshit. They are there to start a revolution. To overthrow Muammar Gaddafi rahimullah. May Allah bless him. Kenapa aku cakap gini? Kerana bila Muammar Gaddafi ni hidup, Libya was living at its peace. Minyak free, minyak murah, sekolah free. Kalau kau kahwin dia kasih duit dengan tanah. Then if you macam you sakit, kalau negeri tu tak ada that facilities to treat your illness, you will be sent to overseas for treatment. It's all being borne by country. Terbaik. Itu baru country ya. Tetapi the power of misrepresentation by the West portray him as a villain, a dictator. Why? Yeah, of course Libya, no leaders are clean. No leaders. Leaders tak perfect. Modern kita talk about modern. Kita tak mencakap pasal zaman Nabi ni time. Modern leaders tak ada yang clean. Adalah maybe yang dia buat salah tu akan dia dengan dia because kita manusia memang buat silap. Kita pun buat silap apa. But don't look at the punya good bad side. Jangan bukan bad side dia, bad side. Kau back side je lah. Don't look at dia punya benda yang negatif. Kita kena tengok benda yang positif apa dia buat tu. True. But again, apa yang aku nak cakap, other than Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, may Allah bless them pasal kita tahu diorang ni semua kena set up by the western fitnah, diorang kena rabak Kena frame. Tetapi Allah dah berfirman dalam Al-Quran, never be an ally to a Jew who is an ally to the Christian who are they Pax Judaica. You can be an ally to an Israel who is not an ally to the Christian, but you can an ally to the Christian who is not an ally to the Jews. Who are they? Kalau aku nak cakap simple aja, Yahudi yang tak balik pada negeri Israel, itu adalah Yahudi yang kita boleh ally, berkawan lah maksud aku. Kristian yang tak ally dengan orang Yahudi siapa? The Russian Orthodox. Yang masih lagi those kind of belief system. Jadi daripada sini Allah dah berfirman, dah siang-siang dah bilang kita tahu, tapi kita tak apa ni? Mengkaji. Kita tak mengkaji. Tak mencaki. Tak mencari. Jadi macam tadi Fit cakap kalau kau continue ada satu part ni, kau cakap sorry, batuk bila sih? yang kau cakap pasal batuk dia auto-tune. Yang kau cakap pasal IMF tu kan, yang pasal countries that they have to contribute kan. Maybe kau boleh sambung Fit. Dia lah macam we have a lot of countries contribute, follow, and you also apa tau, bila you contribute you have this voting rights so bila time and what macam banyak orang yang one of the criticism is that negeri besar macam so-called have so-called overrule negeri kecil Yes. Then you say macam apa, the facts that we macam so-called you can see all this while macam negeri in crisis all this while, siapa yang pernah ambil loan if you see previously kita, lah maybe time kita, of course we dah nampak dulu masa time kita growing up. Have you ever heard of Iceland?
Have you ever heard of Greece? Have you ever heard of Brazil? Of course kita pernah dengar, oh Brazil main bola bagus. Ada kat game Bull Striker. Kepala besar. Kita tahu apa? Kepala besar. Kita tahu this negeri Benda dah exist. memang wujud. Tapi if you see, okay, before Iceland fell, Iceland have a major crisis before. Iceland bankrupt. Greece pun sama. Brazil pun sama. But if you see, what common thing that you see bila time dorang before and dulu dengan sekarang, before the these three country before dorang ada this economic crisis, dorang tak pernah ada loan, dan tak pernah ambil loan from IMF. Lepas tu because of the crisis, so dorang receive IMF bailout. Berapa depending on the country, ada yang apa, Iceland tak salah 5 billion ke apa, Brazil took around how many billions. So what happened? What are the changes that you see? Tourism, promotion of the country, airline, straight flight. Happy citizens. No. That means Suddenly they appear on the map. Tiba-tiba. Stanley kenapa alih-alih kau dengar Iceland orang promote. Macam at the moment of time orang semua kenapa banyak orang pergi Iceland flight macam gini. Iceland ada apa? Even bola pun orang participate. Before that negeri orang bola tak kuat. Alih-alih bola dia kuat. Bola dia kuat. So wrong. You see Greece on the spot kita tahu ada. Greece on the way kita tahu siapa. But then alih-alih bila after they fall, after they have economic crisis, diorang ambil loan. What happened? Diorang promote Athens, diorang promote apa itu Santorini. A lot of this thing. And the so-called the latest one, the major one that you can really transit, Brazil dulu diorang tak ada IMF. International events happen dekat negeri diorang diorang. tak ada. Diorang punya leader is a leftist punya idea. Yes. So don't macam so-called macam fikir aku tak nak fall for this western punya influence lah kan. But bila the new president take over, dia ambil loan. So what happened? Alih-alih ada World Cup. Tak terkejut. Ada direct flight to Sao Paulo. Dulu mana ada? Dulu boleh bikin apa? Kenapa sekarang? Then ada Olympic. So you see this ada that one. So ada control lah. Kira kan apa tau, kalau kau if you never macam pada investasi, kalau kau tak ambil loan pada aku gini, aku takkan negeri kau. Kira senang kata pasal ni IMF ni kan, it's apa, kau not part of us, kau nothing Against against something us. Kalau like kau true. apa ada ask for help, you join a part of us, okay lah, kita sama-sama kongsi sama-sama lah boy, betul lah. Something like this lah. Because if you, kalau kita kata macam gitu, you have 191 members apa. So but then it's like say, okay, bila kau start to pinjam duit that's where your so-called your policies, your financial thing is being monitored by them. So baru macam okay, maybe to them, okay, aku try to promote negeri kau, jadi kau boleh bayar balik utang. Betul. Tetapi it comes with a cost. Dia punya tetapi tu it comes with a cost. Kenapa tau? They will take your GDP. For example, dia tak ambil directly dengan people kan, macam aku repeat earlier on. Now imagine korang IMF, aku dengan Mus ni, kita adalah leaders of the country. Situation dia macam gini. Okay, so kita tengah facing economic problem. IMF come to us and offers us help. Korang offer kita 5 billion. Kita ambil. Okay, so ni 5 billion ni kita nak kena bayar korang balik, betul tak? Betul. So sekarang ni 5 billion mana kita nak dapat? Kita ada GDP. IMF pun tak bodoh, dia tak akan kasih that amount of money to before doing research on the country that they have tau, GDP. Okay, so aku dengan Mus ni kita berbual, orang-orang kita miskin, tak apa, kita kasih dorang kerja. With that 5 billion kita invest tau. Invest tapi kau nak kena ingat, yang kita nak bayar dekat IMF ni, perjanjian dia macam okay, tak apa, kita tiap-tiap bulan kita bayar kau 100,000 lah, cakap gitu. Okay, dorang tak ada kirakan kata putus tau. Dia akan monitor kau punya report, berapa banyak kau keluar. And how are they going to take the money other than GDP? Inflation. That money of inflation tu, dorang akan impose tax on us. Maksudnya kalau kita bank bank negara atau bank kita panggil bank rakyat. Bank rakyat ambil 1% ataupun dia tak ambil interest at all. Now they are being forced to do so. Why? Pasal IMF minta balik duit. Nampak cara dia punya permainan halus dia. That Macam is the role. si Trump nak no tarif tu. Alah, something like that lah. Something like that. Itu permainannya IMF. Now, from an Islamic viewpoint, one major concern yang kita boleh cakap ni, IMF loans are interest based, and dia punya interest ni tinggi gila. Gila And bapak. aku nampak dia punya sistem interest loan ni dan nampak macam Yahudi impose
Of course, interest to a non- Yeah. Gentile, kan, to a non-Jew. Jadi siapa di belakang modus operandi ni? Siapa di pendapat belakang? pendapat aku IMF ni started mungkin daripada susu jalurnya Rothschild. Mungkin. Mungkin ah. Mungkin. Siapa tu Rothschild? Mari kita terangkan. Untuk para pendengar Cicit Padi kita, aku nak cakap terus terang, bukan orang Singapura je. Ada orang Malaysia, ada orang Indonesia, ada orang serata dunia lah. Boleh nampak apa kita punya ni. Cakap besar Nampak apa Syah? Nampak kita punya apa? Apa? Tak. Jadi soalan seterusnya, boleh kita tujukan siapa tu Rothschild sebenarnya? Siapa tu Rothschild sebenarnya? Okay lah. Rothschild tu actually dia is a banking or financial family. Baik. Dia they started with this guy Amschel Rothschild. He started from Germany lah. Dia start from Germany. So dia ni pandai about financial. So he come up with one banking system, macam like you say like interest based all this thing. Yes. Okay, so what this guy dia pandai. Dia daripada Jerman. So what he do? He plant 5 of his children to major cities economic in Europe. That's where they build their empire. So all the banking ni dorang yang control lah. And I don't know whether it's true or not. I ever heard or I have ever read somewhere. Dia apa tahu? Si Rothschild ni, because they control the banks, so called the system. Yes. So dorang kata apa tahu? Every dollar kat dalam kita punya pocket, kita hutang dia 20 sen tau. Nampak dia punya Every dollar in every person in the world tau. Can mean every dollar I don't know is it based on US dollar, it should be based on US dollar lah. Yes. So for every dollar duit satu dunia ni convert to US dollar, for every $1 you owe them 20 cents. That means kau cuma ada 80 sen je saya nak Masalah aku tak ada duit. Aku ada cash. Okay. Tak ada duit aku cek. Because you know why? What is money? Money is debt. Yes, correct. Money is debt no. Actually money tu dia punya duit tu actually money tu actually untuk kita senang. Medium of Dia dulu exchange. apa medium of exchange. Yalah. Dia is a legal tender. Orang tak nak apa dulu kan orang bawa physical gold, dirham, berat. So berat lah. Okay, why not you masukkan dalam bank aku kasih kau paper, this is a legal tender. Jadi is a perumpamaan sama value. Yes. Dulu sekarang dah tak, because why orang punya banking system is, for example you put in $10,000, you can loan out $9,000. Yes. But from that $9,000 you can loan out $8,000. Begitu je tau. Dia macam gitu. Jadi macam that means from that $10,000 tu value dia dah jadi depreciate tau. So that is banking. Jadi technically kalau satu hari all the money in the world ni diorang tarik balik, bankrupt tau. Betul. Bankrupt because why? Kita tak ada goal, or the country tak ada goal to back this money up. Except for certain countries. That is what happened to the US Reserve Fund when the senator they are having their orang punya own congress meeting. One of the senator asked What happened to the money? Yes, what happened to the reserve fund? Dia sendiri blatantly cakap yang your honor ke atau something like your senator chairman ke apa. Your senator, we do not have even a single goal in our reserve fund. Nampak dia punya. That is why dia orang attack Iraq. Dia jatuhkan Gaddafi, dia jatuhkan Saddam. Pasal goal. Jadi kesimpulan apa yang aku nak cakap ni is that kita ni semua dah termasuk dengan dia punya sistem. So we are all binded by it already tau. Now System for down. Back up. Itu favourite Syah wife aku lagu. Awak suka lagu ni? Betul. Itu aku punya alarm clock. Macam tadi aku masih lagi on aku dah minum 2 gelas dah jadi gini. Jadi macam tadi yang kau cakap pasal current financial system evolve over centuries through gold, through banking in Europe macam Rothschildnya anak across the Europe kan. That is something yang aku find that they set up a system whereby we can will control. Yes, control, and we will be forever indebted to them. And let me add one more thing. How they also control and how they control this and why and how they so-called the assets and the control is only macam cuma dorang punya keluarga je yang pegang. Dia bikin macam apa tau? Dorang punya family ni bikin macam royal. Kau punya line kau boleh kahwin dengan dalam itu line aja. Sepupu dengan sepupu gitu je. SDR Huh? Special Draw Rights.
Especially System of the down so-called- lah. Dia senang kata macam royal blood lah. Macam kau ada royal blood. Baru kan kalau macam Dia royal blood inbred lah bangsawan sebenarnya. kahwin dengan bangsawan kan. Dia inbred lah. Sama. Jadi dia punya family macam gitu. Jadi apa tau? Apa yang diorang punya sistem tu diorang je yang tahu, diorang je yang kontrol. And the best part is dia belum sebut lagi dia apa orang apa. Apa? Okay. Jadi Rothschild ni dia adalah orang Yahudi. Dia Yahudi tapi diorang ada panggil apa apalah dia punya terminology of a special dia macam mazhab lah. Dia ada special mazhab yang tu tak banyak. Dia punya mazhab tu dia punya daripada mana dia punya mazhab tu tak banyak. Ada Ashkenazi. Ashkenazi something like that. Yes. Ashkenazism something like that. minority lah. Pandai. But this one we cannot deny. Memang orang Jews ni pandai dalam buat duit. financial. Kenapa? The financial. Mengapa? Kerana mereka mengkaji hadis dan juga Quran. Diorang baca Quran, diorang terjemahkan Quran. Diorang pun faham bahasa Arab apa. Is it? Yes. So Dia Semit. Dia kata and that's why the term of anti-Semitism ni orang kata kan. Actually itu apa tu, kalau if you are anti-Semitism maknanya apa tahu? Semitism ada Semite punya language which is what? Ibrahim. Hebrew, Arab Arab, dengan Armenian. this one is all Semitism. It's all Semite. Dia jadi macam it doesn't mean anti-Semitism tu dekat Jews saja. No, Correct. as long as you say anti-Semitism is all yang so-called di Semite punya bahasa which Abrahamic language. Ibrahim That's why language. macam apa macam that's why macam is so-called rather that terminology pun tak kena lah macam kata kau ni anti-Semitism pasal you don't like Jew. No, actually as long as you tak suka Arab, you are considered anti-Semitism. Tun Mahathir pernah dilabel kan sebagai anti-Semitism. Macam mana boleh anti-Semitic? Pasal dia memang dia is a very critical of the Jews. Vocal. Vocal. He's quite Especially vocal. the vocal is not because of a lot of things. And one of the major of course lah. Dia yang kita tahu Palestine, Gaza, Palestine punya this issue lah, konflik lah. Memang that is the main reason he was very vocal. Yep, correct. Somebody have to. He's very vocal. He don't care. Yes. Jadi macam that is why. So as long as dia kata macam apa, as long as you don't support your anti-Semitism. No, so kalau macam gitu you don't support Arab pun you're anti-Semitism. Pasal apa? The terminology itself. Ayo, go into semantics like that. Budak ni. Hala. Itu bukan side effect Itu Eddie. Itu hala dia hawa hala. Tapi yalah, kita tahu yang kita ni no one runs from debt nowadays. Kita cakap debt ni in terms of riba. Tak ada orang yang terlari walaupun dalam agama negeri Islam macam Malaysia. Everyone are being in debt. Because debt is money. Everybody money. As long as you got money, you're debt. You have debt. Kalau betul-betul you dah tak ada duit, because there's no money in the world, then there's no debt. Is either bad debt atau good debt. Yeah. Ataupun kalau korang rasa dalam dunia ni Kau problem Aku tengah in character siap. Kau cakap apa kau Johnny Depp? Johnny Depp. But I think in the future, as you see dalam masa akhir zaman I think money will be demolished. Yeah. There's a time coming where you will go back to barter trading. trade system. Gold and That's why silver dia- tengah on the rise now. Memang dia and now you see this past Anak few aku lagi days, kaya daripada aku, Syul. this past few days saja, if you see the price of gold nearly actually the forecast for gold is 4,400 for the end of the year. But sekarang belum end of the year dah 4,530 something dollars tau. Dulu gold baru berapa? Aku remember aku punya one of aku punya kenalan lah. Dia beli gold dulu, satu goba 1 kg. That one was at that moment time was $16 per gram. Ni 1960 something Tak 19 berapa je 1990s je. 1990. Oh yeah, 1990s was quite Aku faham dia punya joke. Pasal aku ketawa. No, because that period of time was my sister baru born. So yeah, that time was very, macam very cheap. 2000 gitu ke 2000, I think 2000. If you go back, dia baru berapa? Dia beli, tak salah aku dia beli $16 per gram. Dia beli satu gold bar. Lepas tu after that gold naik kan. Dia cakap aku baru jual gold bar aku. Aku beli that time $16. Aku jual that moment time was $44 dia jual. Consider dah banyak tau. Kau imagine that gold bar dia jual sekarang. Oh my god. Oh my god. Maybe Cakap Satu rumah. Nak cakap pasal ni, aku nak quote ada satu hadis ni lah daripada Sunan Abu Dawud, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned us about this long time ago. He said that a time will come when everyone will consume riba, and if he does not consume it, dust will still reach him. Sunan Abu Dawud.
In other words, it will be a norm. Yeah, Is that normal already? Kita like it or not, unbeknownst to us, we're already involved. So in how it. do you want to manage get it? how do you want to get away from it? You have to kalau tu you have to get away from it. You move to the country where there's no riba, which is very very rare. Very rare. Yes, correct. tak Because even avoiding riba completely today is extremely difficult, but awareness still matters . Yeah. Itu yang apa yang kita nak sampaikan kat sini dalam podcast ni. Memang kita tahu kita tak boleh, bukan tak boleh, dengan izin Allah satu hari insya-Allah mana tahu kita semua dah tak payah nak kena go through all this kan. Semua beli cash. Semua beli cash lah. Cash apa? Kau beli cash pun tetap kita pasal kau ni- juga ada. Pasal kau punya $1 dia dah ambil apa 20 sen. Disclaimer dia apa? Kita ni bukan financial expert. We just see, we just learn, we just read. Kau tengok So je. kita punya apa nasihat senang aja. Start to buy gold or silver lah. Apa Fa? NFA NFT apa? NFA, non-financial advice. Non-financial advice. NFA. Kalau yang advice yang kita boleh kasih, start to buy gold or silver and simpan. Tapi jangan lupa bayar zakat. Korang jangan nak beli Tak, emas. kalau kau nak kan beli apa emas yang bangsa pakai Pakai. untuk boleh pakai setahun 2-3 kali pakai. Berapa dia punya kiraan dia? Tapi bagusnya itu nak kena Tak ni. ada senang. Macam Dia kau aku perkiraan dia tengok. macam mana? Betul. Kiraan dia kalau yang pakai is 96 gram. 90 for yang pakai yang kita pakai harian more than 96 gram kita kena bayar zakat. zakat. Kalau kita tak pakai setahun. Yang untuk simpan is 960 gram. Tapi Lagi sikit macam berapa mana ni? 1 Lebih. gram dia nak 1 kilo saya. Itu simpan. Itu yang kita tak boleh pakai tau. Gold bar kita simpan. Kalau lebih je kita kena zakat. Kau sangkut gold bar kat telinga. Tak ada macam kau aku tengok satu emas ni kena untuk kau. Apa? Mas Joko. Joko. Masdu. Ya. Tapi kalau macam gitu zakat dia bayar sekali je kan. Alah. Ada bukan every Zakat year kau simpan. No right. Macam Zakat kita harta. aku ada sekarang ada 10 kg gold. Not every year aku kena bayar kan. Zakat kan ada dua, zakat fitrah ke zakat harta. Zakat fitrah yang every year kita bayar. Tapi going back to yang tadi pasal Rothschild ni, kenapa orang-orang Yahudi ni pandai kan dalam Sebab dia makan kambing. Nah, tu dah betul belum. Kau ada point Aku dah. lagi laju ke dia lagi laju Kau ada sekarang? point dah. Kan memang betul dia makan kambing, Dia minum kopi. susu kopi lah, susu kambing. Kau Kopi tengok songkok. orang-orang Yahudi ni diorang pandai tau. Pasal diorang belajar dan amalkan apa Kalau yang betul dia dia sunnah. ajarkan. Dia ikut Sunnah, sunnah. dia memang sunnah. Nabi dah ajar kita dulu. Ha. Kau tahu ada dan susu kambing ni semua dalam makanan diorang ada buah zaitun, buah fig. Zaitun, Diorang makan fig. ni semua. Buah fig. Buah fig, fig. Fik kok. Kau dia memang problem nadi telinga dia buah fig. Fig. Bukan Buat fig. zaitun, fig, buat delip. FIG lah. Pasal kau tengok diorang punya olive oil. Olive oil. Walaupun diorang tak ada makanan macam buah fig ataupun buah Buah olive. lain. Buah lain. Mana kau nak dapat buah lain kat sana? They still have olive oil. Mana lah dapat. Buah lain ni macam aku ni dah lama tak nampak buah lain. Masih ada ke? Ada lah saya dekat. Kalau orang Bukan kuning. tapi dia crunchy Syul. Tu satu kali gigit krong. Kau suka gigit buah? Aku suka isap. Isap yang bentuk buah. Astaga, kita tengah berbual pasal hadis-hadis Engkau ni, lah. astagfirullahaladzim. Problem. Kau tengok aku kalau selalu dengan dia macam gini lah. Yellow brain. Yellow brain, Yellow fruit, yellow latest brain. value lah. Brain hate you. Red head. Dia lain Syul. Tu lain tu. Okay, now going back to the topic that we want to discuss. Ini topik kita akan buat 2 episod guys. Pasal topik ni berat bagi aku. Tentang duit. Duit. Berat gini Dek. Bukan berat gini. Ini tak boleh. Dia dah kena berat. Video-video tengok. Angkat. Okay. Apa yang kita nak sambungkan di episod seterusnya nanti kita akan rungkaikan. Tapi masa pun dah time untuk episod. Masa pun dah time Masa pun dah time untuk Your episod English ni. very good lah. Yes. Jadi aku nak buat special shout out sikit untuk para pendengar Cicil Padi. Nak bilang yang alhamdulillah, thank you so much to all muchachos. Nombor kita dekat Spotify pun dah naik. Alhamdulillah. Nombor kita kat YouTube pun dah naik, viewers pun naik, dan juga followers di TikTok pun insya-Allah lah. Pasal aku nampak ada stagnan sikit. TikTok aja dia macam gitu lah. Dia ada pasang surut dia Kalau Spotify naik turun Dia macam gold dengan US lah. Kau itu lagi USD, gitu. Dia macam gini Ada gini. Kalau nak gini boleh. Go naik problem. USD Kau problem. turun. USD naik gitu go je. turun. Dia naik turun. Jadi thank you so much for following us, commented on our post. Kamsiap. Recently aku nampak ada post yang tentang orang dah sampai berbual pasal istana. Shout out to Mr. Sarafian Saleh. Thank you so much for Yep. Shut up. Share. sharing. Apa ni? Bau apa ni? Muntah. Bau tak? So Sorry, very busuk.
Baik Masyam. Jadi Mr. Sarafian Saleh, thank you so much sir for allowing us your article to be shared in our Cici Padi punya socials. Baik pasal aku tengok banyak saya orang engaging, berapa ribu sia. Viral viral. Viral. Yeah, once again we will see you again in the next episode. InsyaAllah. Take care.